Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje u-like i-video ebese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphe notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona ke i-video esiyifakayo. Sikubhekele ke nje ama-transfer rumors kuyona ke i-Betway Premiership sokubhekela lapha kwezimnyama i-Orlando Pirates ke udaba oluvelayo kuthiwa ke i-Orlando Pirates isamfuna umdlali ogijima ke as i-right back lapha kwiPolokwane City lapha ke uThabang Madolodi. Orlando Pirates ke ike yahoxa kuyena ke lo mdlali obekade ke ehlaselwe ngama-injuries kuyona ke lapha iPolokwane City. Impela i-Orlando Pirates ke iyaphusha ikhulumisana nayo ke iPolokwane City ukuthi ke ibanikeze lapha ke uThabang Madolodi oyi-right back. Impela ke i-Orlando Pirates mawukuthi ke ingxoxo zabo nePolokwane City zihambe kahle, mhlambe ke singambona uThabang Madolodi ejoyina ibhakabhaka ekulona ke iwindi lama transfers lapha ke ngenyanga yakhe ke lapha ke uJanuary. Ke yona updates engiphethe njengamanje, like i-video, usubscribe kuyona ke i-channel. Mina nawe asihlangabezana kwivideo elandelayo, nisale kahle.